Yo, no vilolo me do bena me sia me va gben kepe ya pala ji nko nyenye dem ne nya me ne va mo jija gba na subscribe la kama na ma video pla me no VL fevere. Aha. Egbenu so de me ma fonu cho yin mia no vi alo mia to we me nya America o me nya mavo me nya meton me non kule de nu ma on pa le mia fe Ghana airport. Aha. COVID-19 fe test amoko no ko do dam le Facebook amado ko na de ko do dam video ko do dam le WhatsApp. Bretowe Telegram agbenke ya nye Telegram format wa pom 24/7. Aha. Nu ile nye be me va po video de inye le Koffi Adoma fe YouTube channel ji. Alabe me fo video de me po be nui nyono le bogblode. Nyatefe me lema mati wane nyatefe abe blasike de alafare kaji sigbe ya mele boblema mati wane nye onu pokpo mi ble nye onu sese me mati wane ne nye me ne kroache ode mane blasike de alafare kaji ya nye 90% be nyatefe ya ole boblo nyatefe ile mere ya jebe mi ato no kpo bele ko wa wona gbe ne vivi ne na de leji sigbe menyo ba me pa American lady de okonu macho yovore echo America ever e akplesoro e wo COVID-19 money le fma ho resort ya ko jol America ba gade mi ado me ko ya ko be po COVID-19 nyo no kpo chiku magblona de ko de mo me be me kpo ebe henu ya ole jojo le mi afa airport me nyonu odoji le nu fochon wa we doji ko fa gbe ko da de be ko nenu ile le ma gbole nenu ka jode yin ne jode yin ma bia se nchu ore mi ato nchu ore nyonu ya avu nyonu ya le wowo ni ma ble wo menya vio ya la fado nyonu la fado 24/7 me va yo no comment de ona leke magbona Koffi Adoma fe YouTube video amegbanto in comment yenye Michael wo reply me ne kpo reply e mela wa kpo be nyo reply anye amegbanto me nwobe I am not coming until COVID-19 is gone efiabe nye ma gbova afe o hade COVID-19 fe nu yole wota nye nto nye kpo like o ma like is teka ma like nyo comment efiabe 7 comment yenye ma kpo le fuma ya mega eji reply me mega nebe this is what is going to happen. Okay, ma jole fumane ma ide megbe mega va ina amedeche reply de ma ide reply o me ne mi kanu me me ya de o me nlo comment de na video e menye de ka menye fo. Aha, me nlo comment na video de we menye de ka menye fo me dibe ma gede edeme ne na kpo be ehia be o che wo fenu popo ne yime eyi mi le wo petere ya me no gbogbo be agbenke fi ya me pema we are watching them closely ame wa me ton ya like yin ton me po like o ma like ni mi le gbogbo yen be ne me wo video le jagbagba ne na gede me ne o che na like me nya be yin penu me ma jogi na ma siamo vo ne me wo video le ka ke ile me yin po de ya ta we ya like YouTube I recommend video atogbena me bubu agbe mi le no le Ghana du komere ma nango gbede demio mi ti megbe la gbe me yo vo wo procedure akoda de ple susu be na mi chore e ko mi avata mi ato de ji pepe ga ke mi gbebe ma wo edu me le fifula de mi ga le partial lockdown le United Arab Emirates le fi mi ga le partial lockdown e go menye be ona mi ke ga mede yo ma do le hehe on ga le sanitization wo te fe mele moto ya mele tane jidudu va be ko machine ko le moji spray de me pone 24/7 nyo ho me gbe le fi police station yen mi akple police we 24/7 ele go me sinawa the system is working ya mi di bene jola fe ale ko job am dey our test within 72 hours feature si be ko lema yako amia zomo kaka wa do apeko abe yi medunu kra che ona le to donyo no medunu kra che mi atowe mi ye de ngogbe alo mi de megbe egbe ma ya mi le didi bere
miato nyateƒe the truth must be said ekpo ochinaba leke ne asonaba nye ma va nglo be kotoka is more dangerous than cemetery egbema ya nglo ma na me de te do gbema na we kema edefu ejebe no mia fe dukplo la we de no pe ma ka gblonya ya ko de me be na me po zomo nye be azo ape ye mo zo pele prepare dokuyo jira dokuyo do me si gbe wo ga ava buda ya me e fiche ma bo nyade na de o le mi le popo le do me le fi ma te wa gbele o nya te fe de camera chichina we ma te wa gbele o aha me ben hapo wa zomo de procedure jira dokuyo do nyore afa fia fitore va fiwe fifia de o mega le tuzan lo technical know how ali wa la siwe e ya lo so ma jo le ncho globe comment ka me va ngolo le fuma me ngolo comment de ncho be we are what ebe mi nya sovereign nation me ngolo comment ebe na mi nya sovereign nation de aleke wo jo onye be mi vale amachi efle la me bububo ba bien me bien njoma enu yo fole Kofi Adoma pe no video gomede enu me nwlema be aleke ojo mi be mi nye sovereign nation hafe mi nye sovereign nation lo ape onye be mi vale COVID-19 fa amachi efle le dububu tobo ba bien me ma e ya gbo mele agbiye de mi be mi agblo nya te fie we say the truth kene dia japo no gbe ma do be ya agblo nya te fie vo politics ma to agblo wa de mi amede o de MPP plan this year vous de ka me vi o e ma gble e vous de ka me fo me vi o no me le sigbo de anye no ma ba ko affordable housing ko dade gbe me ko dade o wa me vi e vous de ka le oku aha ne mi ko du efe du koko dare mi ko be Ghana du ko Togo du koko dare ya mi de politics ko dare de do mi ayin gogbe na me national policy mele mi asi o na me ava e anto akowa personal IGP ame akowe anto wo brigadier at the end of the day mi afete mi anome benye wa menye ya some of them come and serve for only 4 years mi atowe agbe de mi ben vivi nyonu nyatepe ya le gbogbo mi ma de ko dade ajoge kula nyi ya ma gble nyatepe na we nyatepe de ka ya le gbogbo obe nu iwu jide ya enu glo na no me nya me le glo na we gbe enu iwu wo jide e ya enu glo nu nyonu le gbogbo de nyatepe de ka nyatepe chimato ya le gbogbo anyebe suggestion do wa no me allo leke ma de gomen leke ma de ma gblebe na de o le me yo ma jode ji pepepe over iya ma me le gbogbo be me ne blasike de ala fare kaji no vi lolo ne gbova egbo na fere mebe jira doku odonyore prepare your COVID-19 procedures afena ba gede gota dem ne ma sigbe wa lo ele nwe ayi jeje ya nya gbe mi atogbe odo eda eno ngonu nawe eda de ya eno ngonu nawe e fia be nyansa mi le nyansa de je be mi le ne mi akozo agbe jeje agama be anyi gba sese vo blo ya so ne mi jaye de mi azo nwele no vi lo me bia dagbe nawe mi anokawe